Оң тараптан келатқан Соколок командасы Араван районунан келген. Сол тарапта жашыл, сары, көк түстөгү Жаштык командасы Жалалабад шаарынан келген. Жалалабад беле бер жак? Жалалабад шаарынан келген оюнчулар. Ошондо Жаштык жана Соколок деген командалар экен. Араван, Жалалабад, Азамат эки команда тең жаштардан куралган мыкты командалар экен. Азыр оюнуна күбө болосуздар. Oyun başladı. Oyun başladı. Yallah yallah. Şu degendiler. Jaштык komandası. Atlanır gitti. Oynuyor жақсылы. Азамат Жаштык komandası Жалалабад aldı ulaktı. Ya. Aravан районунун Соколок командасы менен Жалалабад областынын Жаштык командасы. Жалалабад Жаштыкта. Жалалабад областынын командасында жүрөт. Азамат! Түшпей қалды. Улак тайгазанга. Соколок командасы өзүнө өттү. Улак жерге түшүп калды. Улак жерде. Жаштык командасында Улак. Жаштык командасынын 11-номердеги Абдулла оюн көрсөтүүдө. Минген аты Пегас менен Абдулла экен. Ай, түшүп калды. Сиз Жалалабад командасы түшүрүүдө. Улак жерде. Эсеп сандар 0-0. Кызыл формачан. Кызыл кара формачан. Соколок командасы Араван районунан. Көк сары. Жалалабадтан Жаштык. Азамат Жаштык командасында. Улак. Азамат! 1-0. Жалалабад командасынын биринчи очкосу. Азамат мыкты салым. Биринчиси сеттеле. 1 гол жаратты. Жалалабад командасынан 3-номердеги Нурбек таштаттыр. Минген аты Бойка. 3-номердеги Бойка менен Нурбек балбаныз чыгыптыр. Şaşma Cavlan. Улак жерде. Азамат мыкты жерден эңгөө. Жалалабад командасы мыктылыгын көрсөтүп атышат. Жаштык командасында. Экинчи очкого жакындаган Жалалабад. Золотой менен.
Ay ay. Çalaba. Tavlaq. Bozaqqa aşırıp berdi. Azamat Ekinel. Ekinci kulaqtı dağı. Saldı mı? Salınmay kalıptır da kap. Ekinci kulaq salınğanday oldu ele birok. Azamat dağı salınmay kaldı. Ey Allah. Ana. Oşenti Baravan komandasına mümkünçülük çaralı otat. Ulan Karaman'ın rayonunun Sakılak komandasına Ay 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 ay. Mümkünçülük boldu ele. Sakılak komandasına Talan Sülük Karaman Yaşlık komandası, Sakılak komandasının Cumhur alımındaki Жаштык командасы Жалалаттан мыкты оюн көрсөтүп жатат. Arma toycu. Arma. Arma. Sakılak komandasına parmak aldı, gol oldu. Arma. Karavan komandasынын коргонуп аябай мыкты экен. Azamat salı. Yaşlık komandası Экинчи салымын салды. Адашпасам. Beşinci numerde Yaşlık komandasına Muhammed Akşulpar menen başladı. Şaşma, şaşma. Kaynadan 9. numerde Şerhan Balatoy menen.
Ya Allah. Düşpey kaldı. Kazanға düşpedi. Dagı ele gayra Жаштык командасында Улак öte mıқты korgonu жасап Араван командасы. 5-nji nömerde Muhammed Akşınkar menen. Vurmayın be. Taşladı. Altıncı nömerde Жаштык komandası Алмазұлы Марат Мерс менен eкен. Мерс деген атыбыз экен. Алмаз уулу Марат деген oyunчубуз. Жаштык командасынан чыгып жатат. Beşinci nömerde Muhammed Akşınkar menen. Hayda outqa. Hayda. Ne yapalım? Ortada çekimleri Başında ağılıp var. Çıkan orta. Orta çıkınca. Bir akıl düşün. Ya oldu ka. Резкий vurgan. Aravan komandasında Aras. Ya mana hem yürür. Kesin derdik. Hayda hemen sürekli tartışındayım. Tamam, karma tamam. evet çekimini çeker. Bir dakika vuruş gerek. Vuruyor. Almış. O çarşaf kaldı. Ya. Koy kozu alıp durdu. Sizin aklınızda ne var? Şurada. Ortada çekimini çeker. Çay içip gözük koydu. Balet kültürüyle vakıf kaldı. Vay gelen. Ortada Aravan komandası, Sıkılak komandasından Adilbek 12. nömerde
1 menen ikinci nömerde Caştık komandasına Jakşыбек Dombul menen Hay hay. Tartı özüne. Lantayda. Wow. Oh. Sentral işlegende qayerda ne oldu? Ortada çekilindeki 10. nömerde Men söylüyorum. Yavran Avcı menen Allah. Men tartaqana Ha. Futbol Çalabak 4. nömer Nursultan Kökbek menen Üç nöl oldu mu? 2 nöl oldu. 2 oyuncu. Екі ойдан болушы керек. Ekin öyle sevindi. Caştık komandası. Sokolov komandası özünün tayğazanını tosuda Out. Sokolov komandasından 2. nömerde Abdullah Dizimenen 4. nömerde Caştık komandasından Nursultan Kökbek menen Yok hayır desene. O sizde onu var, kolay iyileştiydi. Bayla. Akırkı 1 minut kaldı 1. sayımdan. Şunda kısıp duruyor. Amalda. Kap. Kayrayan meynet ha. Şaşırıp kettin de. Şaşılbay. Attı vuruş gerek. Oo, şaşırıp kettin. Attı vuruş gerek oldu. Out. Akırkı 70 sekund kaldı. Sekund oldu. Ravan komandasına ayvay çoğun mümkünçülük oldu ile bir paydalanılmay kalıştı. Sepsandar 2 nöl menen 1. time ayaktaydı. 15 sekund kaldı. Birinci time büttü. 2 nöl sevindi. Caştık komandasının paydasına. Oyun baştaldı. Caştık komandası Canas Sokolov komandasına Aravan men Jalavat. İkinci time baştaldı. Ara ver jağını. 2 nöl sevindi.
Kara bekleş. Harba. Harba. Out. Haydi ver. Ortada çekilmeyecek. Salam Malik oynaydı. Geçirak oynasa gerek. Çekimecekki. Ortada çekilmeyecek. Ya cavlar sen çıkma öyle. Sokuluk komandası 12. numaralı. Abdullah Dizil hemen ikinci numaralı Yaşlık zamanlı Yaşlıbek Dungu hemen. Yallah. Tohte ölüp gitti. Yattaş gerek. Karagılca oynaylık. Hem oynaydı. Out'ka sürgünü var. Out. Out Kayra'dan çekin. Karagılca bugün oynaydı albatta. Karagılca saat 2'den 4'e çeyin bolsa gerek. Azdan yine 2 komanda var da oynayıp turgan. Jalalabat. Yaxşı. 2 hazır, 2 oldu Jalalabat. Yanındamı? 2-0 boş gerek. 12. numaralı Sokuluk komandası. Salam Malik'te oynayıp geçirak. Karaşora oynuyordu. Takımga bas gerek. Korgon öte muhtemel. Jarba. Hiç kim yok. Aldı. Çastık komandası aldı. Out. Out Kayra'dan çekilmeyecek. Salam Malik oynaydı. Bundan geçirak oynasa gerek. Bu komandalar Aravan menen Jalalabat komandası. Aravanda Sokolok degen at menen komanda oynап атады. Jalalabattan Жаштык деген at menen келип ойногон. 2-0 болуш керек. Карагылча болуш керек. Караңгы кирсе ойнойт да. Карасы качан ойнойт. Карасы эми ойнойт. Yaşlık zamanlasında ular Muhammed Aktukar menen. Out. Saat kançada ekeni bilmiyorum. Ortada 12. numaralı Beklevet menen Razı Aran Sokuluk komandasında. Ulak düştü. Kımbat. Çok yeter. Yeter. Bişkekten çok.
Жалал Абад Ош. Mındaydır bence. Lan kıstar oldu. Kamera atartır mı? Ноқат ойнады. Тағы кечірек ойнаса керек. Списокты алылекмін. Ulak Yaşlık komandasına ikinci номердегі Жақшыбек Дүңгүлмene. Қарағылжа 2 ойындан кейін ойнайды. Ошто олудат. Екін өлесеуінде ойын жүріп жатады. Жалал Абадтың пайдасына, Жалал Абадтан Жаштық деген команда пайдасына ойын жүріп жатады. Қадамжай жоқ, ойнаған жоқ. Кейінгі ойын Жаш күч менен Қарасу ойнайды екен. Қарасу 2. Жаш күч деген Баткенден келіп тұр ғой. Шот 2-0. Қарашора ойнады. Бірінші ойында ойнап жеңген. Ноқат өзгөнге жеңілді. Жаш күч Баткендікі деді ғой. Азамат! Өте мұқты салым. Önüncü номерде Üstüne. Şerхан Dağıtoğlu'na. Мұқты салым, Азамат. Бұл 21-інде болып отқан ойын. Қарағылжа шығылек. Баткендік туғандар ем шығар. Тағы 2 ойындан кейін. 2 ойындан кейін. Oyun başlandı. Жаш күч командасында Улак. Азамат мықты қорғанып. Out. Out'a çarpıp çaldı. Жалал Абад обласының Жаштық командасы. Жана Ош обласының Соғылық командасы. Жаштық Жалал Абад. Ортада Жаныбек Бекболот 9-чу номерде Соғылық командасында, Лазер менен Жаштық командасында. Жаңғыртасың ama. 4-чу номерде Нұрсұлтан Көкбек менен. Evet, baştan oynadık. Bir taptı bile seçken çok şu. Ne Cavlan? Cavlan. Başka ne atlardı koy. Ulakçılardan. Cavlan tutmayı mı? Sokolov komandasında Ulak, Aravan rayonundan gelgen Sokolov komandası Azamat'la çabulda aldırıyordu. Out. Ortada Zekine çekiyor. Halı Saravan da hoşuydu. Tartatau. Қарасу екінші командасы ойнады оқшайды. Az birinchi командасы ойнаса керек. Кейінгі ойын Қарасу менен
Баткенден. Bir komandası oynuyordu. Ortada Sokolov komandasından Abjaparov Canan Avcı menen ekінші нөмірде Жақшыбек Жалабат обласынан Деңгей менен. Azamat 4-0. Mına ошентип 4-нчы очкосунда. Экинчи нөмірде Жақшыбек Деңгей менен 4-нчы очкосын салды Азамат. Мыкты салым. 13-нчы минутасында гол. 13-нчы минутада салды. Жалават мыкты команда. Түзүп келишиптир. Азаматсыңар. Udak tezdirek üzgünlüğü çıkan keteyle. Жәнібек Бекболов лазермен 4-нчы нөмірде. Азамат өтө мыкты. Бүгүнкү турнирдин эң мыкты салымы болду десек жаңылышпайбыз. Тайгазандын үстүнө чыгып салым салып койду. Азамат Араван району 1-нчы очкосун сайды. Мыкты, өтө кооз. Aa, tiçöde. 4-nчы нөмірде Жәнібек Бекболов лазермен 4-1 eseyinde Aravan. Лазерде uçup çıktı Taygazan'a. Toyçu sağ ol hoca tayında duran Toyçu. Ol! Hayda! Ceylan Palvan'da 13-nчы nömірде Avcı menen Ceylan Palvan. Hayda! Gördün mü? Koşnalaydı tamız yollar. Hayda! Jet attı! Hayda! İyi kap. Kayran gana hareket ha. Aravan komandası öte mıhtı aldılar dili ulaştı. 15-nчы minutası iken. Ana Jalalabat atakaga çıktı. Salım bolat buyursa. Yok ötketti. Oyuncu yandan at. Hazır Jalalabat komandasında. Azamat 5-1 mıhtı salım Jalalabat just. 5-1 esevinde oyun olan at. Oyun bitişini 3 minut ele kaldık. Azamat Jalalabat yaşları mıhtı çalı görsöt. Tағы басталды.
Ay. Өткөргөн жок, кулак таштап койду Азамат. Салыш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Эсеп сандары 5. Сары көк формачан Жалалабаттын жаштары. Кызыл формачан. Аутка чыгарып. Аутка чыкты. Экинчи минуттан акыркы минут, экинчи таймдын акыркы минуттар дейт. Sekund. 30 sekund kaldı. Az ulaq Taravanga berip koysa dele 4 gol jarata albayt. 20 sekund. 20 sekund. Azamat Maşeltip 5-1 esebinde Жаштык командасы Жалалабаттан утуп чыкты. Азамат